Karena ke message ngakren mentah nemo karena ke video na bantah gitu di perlok jengamo perlong te ngadon kam haban ya tu ipi deh mo te wanam sengawi mo ya nga te namar ba mentah play em ngalalap nit ban keren ke ngakren mo te ngalap mit ban page news ngalap mit ban page kubor deh kubor ke kubor mo lalap mit saban lit bela saban mo te dawan haying kapor kalalun mo te kakset tak mo mo te dawan haying em kapor kalalun saban sung ban sai ban shit ban tiu mo te hoi nga haying adon nong bela te la dadon makana kita nong bela ro pin su I pe jagi nong bela te mo se mo ka se long mo te ka shit ka tiu te nga hable hi manga hi ka shit cinta mo te de mar kata mo te shit baharo ani ka shit bah ti perlo te kane ka message mo ngala ong pi kumban ene ba post dang kane ka video te kane ka message ya itu perlo sya jo ngamo ke baju kersan yang ngana ka por mo hagi video te wanam sengawe perlo namar banga mentanga kabun kam sisa pun kam depi pun kam hadu kata-kata te mentah kadang sudah bekerja dang si pang mo te tang ban bu mobile ro nga klen thạch phi ban mobile no an bu ka mobile hane yo an kren kum tu đây kum tu kren te sa ban pule comments te comments untuk ar telimo bi comments untuk kowe Facebook kowe mo ban pule ke comments te nang ta pinsati ban sina video mo te menelele kasiem ngawan singi mei untuk namar bala aslim ngam jupo singi mei mo te de namar kata ba ngam yo ban upload video ra do mensingi re ngaku ai ban upload video mo na do mensingi ya pi te dale singi mei la ngalalam kwa la pang hakasinturu pang klik mo ba ngabam kwa mene bro sisngi te ngalarin video himo video ko ba kabang ya lentimo mene kasngi stesha ying imei te ngan sa upload la shai na la sisngi mo taga video bangaring ngan sa pen pimo ka ying imei te mentar em ngala song thia te song thia ha tan ban pe ki comment ro ngam mene kasi te ngam yo por te ban pe ki comment briu mo te ngan sa pule pat ki comment jong pi la shai te tang kumta hi te second pat ha ka ke video mo perlok epi